अहानबदा मरु ओइबा पाव अयुग अंगनबदा उख्रुल डिस्ट्रिक्ट की थोवाई कुकी खुंदा कामनबदा कुकी अहुम सिरे मसक ममिंग खंगबा ngamkhre अमदी सुगी ग्राउंड रूल थुगारी बा कुकी मिलिटेंट सिंगा सेंटर ना वारी सारोइदबनी हाइना बीजेपी की एमएलए आरके इमोना हाइख्रे नॉर्थ विंडो टीवी ना संदोक्तरिबा नुंथल की पाव सिबु मीटिंग ताबिरिबा पुनमकपु चैप्लिना मैस्नाम ने कोकनना खरमजरी हौजिक पाव संदोकना पिजरी ngasi ayuk anganbada ukrul district ke manung chanba thowai kuki khunda akan bamongda nongmai kapnakhre kamnabadu da kuki ahum leikhidre haire kamnaba loikraba matungda kuki mioi ahum thiba khangkhide seso sing amade khunja sing yauna chingda koithi thiraba matungda asiba hakchang oina makhoi ahum phangkhibane haire leikhidaba mioi ahum adu masak maming khangba ngamkhre makhoi adudi 𝐔𝐊𝐇𝐔𝐍 चही कुंतरु अपोक्पा दौखोलुन हाउकेप थांखोखाई हाउकेप चही कुंथ्रा मंगा अपोक्पा दौलत हाउकेप अमसुंग होलेनसन बाइटे चही कुनमरी अपोक्पा लुनखोथांग बाइटे नि हाइरे निंगसिंग बयाबदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना रेड फोर्ट ता हुमफुद्रा तरेट लक्सुबा इंडिपेंडेंस डे गी थौरमदा वा ngangbada Manipur da tangdu laitaba hanjilakle haina phongdokhrabani adubu chinga naknaba mafam kayada kuki militant singna tampak tamna nongmai kapsinba leptribani ngasi kamnaba thodok adugi matangda akupa paw ngainari India government ka suspension of operation su chatnariba kuki militant singi apunba body singa wari sanagani haina tauribadu सारोइदबनी मरमदी मखोइना सुगी ग्राउंड रूल थुगाइदना हौजिक मणिपुर दा थोक्लिबा कांगलुप अनि के इरांग असिदा हकथेंगना सरुक यारी हाइना सगोलबन एसी के बीजेपी की एमएलए आरके इमोना हाइख्रे आरके इमोना सोशल मीडिया दा थागलकपा वीडियो मैसेज अमदा हाई हौखिबा था खरा असिदा थोक्लिबा वायलेंस के थौदोक सिंह असिदा हकथेंगना यावरिबा कुकी मिलिटेंट सिंगा करिगुंबा सेंटर ना वारी सानरबदी मधुगी पाव ताबदा मणिपुर के मियामना फना लौगनी खंडे महांगना हाई अदुबु मणिपुर दा तंगदु लेताबा हंजिल हनबा कनागुंबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमगा नत्रगा कांगबु अमगा वारी सानबदी तरामना ओई अमरोमदा सेंटर गा वारी सानगनी हाइबसी करी करंबा टर्म दा सानगदौरिबनो हाइबगी अकुपा मरोलदी महाक सुखंगदे Chief Minister Natraga State Government Fauba Kanglam Gani Thazade Haiki Karigumba Wari Sanaba Sida Warushin Amapura Kadauba Lairabadi Stakeholder Singa Hana Tanagadabani State Government Asi Yamna Maru Oiba Stakeholder Amani Aduna Stakeholder Ge Ayaba Yaudana Wareb Lobi Yaroi Madumakti Tokani Haiba Thazade Haina MLA Imona Makataki Manipur da tangdu laitaba purake hairabadi mari leinaba kangbu khudingmak tanaraga tawgadabani hainasu phongdokhe Talks between the central government and a few Sioux insurgent groups. My only appeal to the central government is that the central government should not be indulging in any kind of talks to these groups who have violated ground rules. Any talks to these groups who have violated ground rules have been a part of violence in the last couple of months. I think the people of Manipur will not be very positive to hear such kind of news. On the other hand, any kind of talks with any groups, any civil society is welcome to ensure that there is peace in the state of Manipur so that we bring normalcy in our state. I also read an article recently in the Wire stating about the government of India's talks with few Sioux insurgent groups. Few people were asking me, are you aware of the details of the talks? Yes, we are aware of the information regarding these talks because we know it is an open discussion. But as far as the details of the talks are concerned, we have no idea at all what is there. Whether the state government will be having any idea regarding it, they are aware, the state government is aware of the talks, no doubt. The details in the talks, I'm not too sure whether the Chief Minister or the state government would be knowing.
Moirang 𝐀𝐍𝐆𝐆 lekai hangliba relief camp ta awat apana thalle lengak na makoida senfam kharapiba adusu suna phangdre haina 𝐔𝐊𝐇𝐔𝐄 ikhai awang lekai dagi lanjena duna leiriba tombi sanana phangdurakli magna hai relief camp asida leiriba mioi sing asi nomagi chak chara ama chari haibata ngaire ana ayek thoklakpa amadi thabak ama chatningba matamda sel amata leinadre Thabak suduna sel tanaba hotna ninglabasu kadaida kari thabak suduna sel tangadabano khangdre mi ayamba wakal thoktre haina phongdorakli kemasigi akoiba asisu napi songbana kangi laina sandurakadra haibagi mipaina basu poknare maramasina lengakna hidak kapthok piduna kem asida leiriba miyamgi awaba asi koknanaba mityeng changbiu haina apil tawrakli leiribase khoisu sena haigadi khoi moina thakti khana bijabiri haina khoi leiri sidana leiri bai du bangaire hoje khoi ana ba yekoda narakta pa yade yekta pa yade masigi chathok kasin mara bu to khoi podong sa da bu ni hoje ana ba chabu to sa ba se khoi hoje ka khoi lejada ba haibu oire khoi ji tang ta na mafam mamu sa na leiri rupti sarkar ni kitang mi changhani akoi ba phibam ji hoje ka ngi leina sin ju ja thok chale ye sin ba pm ji ka khoi ara sin ju dang da na ka thok ko photo sin ka ya sin ji ta sin Free the lake Tamasina Makuina, Hariba school Chapa Matamda, Hariba Kunganga Sida, 11 school Anakoda Lake Tabadona, Kitang up from the Sapada Makugi transports are Simba, Sadra Satra Singasida, Asigumba, Kinrakada Mamleba, Luina, in missing Zigi Marta, Masamasagi, Kugi Sugar Wangba, BP Wangba, Topa, Lena Leva, Heartki, Karigi, Suma Mayamusiori, Suma Ana Chingigi, Makuina Nar Yelakwa Matamda, Hariba volunteer singina, Angamba Saita, Dr. Dapu, the host of the Pudana Queen, Angamba, Adam Honazay Adubu, Aquina Makogi, the Mata, Am Quina, Matam Kam Sangna, Honabangam Gadagi, our Pam Singer say, volunteer sing Gisu, Hanbiba, immersing Sing Jigidum Tazu, Makogi, Kaido Gadagi Habase, Sakan Kitang, Tanganjani, Hana, I, Mediagi Tonga, Sakagi Pun with Sinjay. Matang sta attend ba break amatang lominasi. Sky Hospital na heart attack patient gidama pungkun mari chupna emergency service pisari kanagumba miyoina heart attack thabak naba mihulchang naidana chongba sor funba wantharakpada thengthaba tawdana Premier Heart Hospital oiriba Sky Hospital da kudakta pukhat piraktuna yengbi hausi loina na heart ki oiraba EPS plus RF ablation coronary angioplasty and stents device closure hole in the heart pacemaker ICD combo implant heart valve surgery and coronary artery bypass graft surgery heart hole surgery na chingba chang naina Pangtopli, Akupa Marolgidamak 8415-938207 da call tawirau. Thengthabiganu Kudak Talakbiu, Masina Atomgi Punsibu, Kanbangamgani. Break Matunda Mayambo Amuka Hanataram Nokcheri. Tha Ohum Helaklaba 𝐀𝐘𝐍𝐆 militant group Singla 𝐾𝐘𝐍 mob Singa Pullaga Haurakhiba Irang Asida Mayum Makai Tumna Mai Thadok Pikraba Imung Singbu 𝐌𝐼CCL Kaibul Makha Amadi Maira Paibi Singa Kutsam Narga relief camp hangdana mating pangdana lakli Adumoinamak Irang Asi Kayam Kuina Chathagadabano Haiba Ngamdabana Game Asida Leiriba Inmet Singh Amadi volunteer Singi Awat Apa Singh Asi Lengak na Yengsin Biu Haina 𝐌𝐼CCL Kaibul Makhagi General Secretary 8 Sanayay Mana Apil Torakli Sanayay Manahai relief camp asida lamdam asigi MLA numit tarani khudingi cheng khara leptana pirakli adubu camp asida mahai tamliba mahiroi kaya amasu yaubana school ge admission fees free oirabasu thagi fee hunaba leitabana awaba mo oire camp asida leiriba mioi sing asi torbung bangla Waikurok amadi 𝐔𝐿𝐇𝐔𝐄 ikhaidagi lanjenarakpa miyoina ayamba oiba amasung kem asida mateng pangliba miyoy sing asina nomgi chara talaga hingba ngamina ayamba oibana kayam kuina mateng pangba ngamkhigadagi haibagi mipaiba pokle Maramasina kem asida leiriba awat apa mayam asi lengak asina ningthina yengsin binana mapam asida leiriba miyoy sing amadi volunteer singi mateng pangbinaba apil tawrakli oidi nawfam tariba aigi pongnafam lamdamduda aigi mongkom ohenba sanskar tawba yahanba loinana thabak thoram ai laikatba yahanba sumba asi ana yaurakpa matamda hairiba atengda tawgadariba thabak thoram sing lay katpana singba thabak thoram sora karmana singba singa se gamena khudingmak responsibility lawpiraga asangba prasap piba gamena thabak oina onthokidragadi akai
ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ CSO ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯒ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯗ ꯄꯤꯁ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯔꯒ ꯃꯐꯝ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯑꯐ ꯐꯠꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯗꯥꯏꯇ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯨꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥ-ꯏꯕꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯍꯪꯂꯨꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯅ ꯀꯥꯞꯊꯣꯔꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯔꯨꯗꯒꯤ ꯄꯥꯟꯈꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯃꯥ-ꯏꯕꯦꯟꯁꯤꯡꯗ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯗ ꯄꯤꯁ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯍꯟꯂꯩꯇꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯔꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯁꯨ ꯁꯣꯛꯂꯤꯕ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯏꯃꯥ-ꯏꯕꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯗ ꯄꯤꯁ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯕꯦꯡꯀꯤ ꯂꯣꯟ ꯊꯥꯗꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯦꯟꯗꯣꯏ ꯆꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟ-ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯟ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯗꯣꯏ ꯈꯣꯝꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯦꯞꯄꯤꯌꯨ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯦꯞꯄꯤꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯗ ꯄꯤꯁ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯀꯨꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯖꯒꯅꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯉꯟꯕꯗ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯊꯣꯋꯥꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯟꯗ ꯀꯥꯞꯅꯕꯗ ꯀꯨꯀꯤ 3 ꯁꯤꯔꯦ ꯃꯁꯛ ꯃꯃꯤꯡ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ अमदी सूगी ग्राउंड रूल थुगाइरिबा कुकी मिलिटेंट्सिंगा सेंटरना वारी सानरोइदबनी हाइना बीजेपी एमएलए आरके इमोना हाइख्रे मतंग इस्ता हौजिक पुंगजा असि फाउबगी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी के मणिपुरी पाउ लोइसिंजरे मीटिंग ताबिरिबा पुंगनमकपु चैप्लिना मैस्नामना अमुक हन्ना खुरमजबगा लोइनना काइनना बयाथंग निजरी